John naenda ijene buze bye na answers agamba jindi sente MPs bazitongere kano hazihiri yebare mnonga mutebekanisa program ekirungi cha freedom of press nabuturiyo tuganira nabaheraho buri yo mayine cya ayine judgment eyayine okurugira ecyo kintu cyesentezi kitandikireho enshumingeho ire obwo kitino sa leader of opposition owe kitino sa senyonyi yagira ngo atungire kumanyisubwa ngo hariho sente ezibahire ba member ba parliament zigwingana miliyoni 10 ngo kandi aba movement na independence ngo nabamwe abatoreye inwe umuri umba opposition ngibona bazitungire konka obwakigambere abera rya heru kandi tiyashobora kandi ngoko amateka gakugira ngo nagabasa kukwata umuntu owakozesa kubi okukira munonga computer na social media we no hurata yikomitingire agizire ngo amanyisiwe ngo atungire kumanyisibwa ngo rwagoma ryo rugambo now ijo programu aha mukutugumwe owe kitinsa kivumbi nabanda byabera inapa nkukunye nabaha bagumana bagamba ngo hari sente ngo ziri classified ngo haza ngo behireho sente ngo bazihereza abamemba ba parliament ngo zikabere zikora ibindi zo byakubintu bikora nabwo icyo batekate bagamba ngo nikishana nkoburo bwenguzi ecyandiko cya president ekishohire nyimwa abazyo kibeni kigarakamu ebiba kivumbi babere ne bagamba aha mukutugumwe bwa television haza habe harimo nshonga ibiri eyo kubanza yagira ati ubwo nagambira abanya Uganda nabishukuru nabantu bona nuko nturikiro yebara ya president benegera yagira taza ababa barkweyeta barkurwana soburu bwenguzi nababiha tugomuramwa kabatura nabatunge sente ezurkurwo mu mahanga gaheru zo kurwanisa ebyakutungura ihanga ryitu ezo kabatazigambaho ecya kabiri yashobora hakikwatirine na classified expenditure budget y'ihanga rya Uganda babana bahinguza budget eyihanga buri mwaka harimo sente ezo kuhinguzwa parliament ngo executive erikwebemberwa ubukitinsa president Museveni neija kobe ino mutemo guru kwingana guti ogwo kukozesa umuringo ogwo bareba ngo nugwo guru kubasa kugira ikigwagasira ihanga now esentezo zuruho kandi zikahinguzwa yaje ataze sentezo nizubasa kukozesebwa umukugure birwaniso twaba twina barabe abarkwenda kutsisira obusinge konkana haba haruho abatunge ukira munonga batungire sente za heru kwija kushisha ebyakuhinguza ubwaha kutebekana sana no kuganyira abanya Uganda haba honkabo abarkwenda kukozesa chance yo kushisha nazo nizubasa kukozesebwa rero hagire ababutura ikibari yababa babandaka naro barkwenda kubandaka now ngoko waganga umuntu urikiro teine aho kitinza president Museveni ayo committingire ngwe sente zishohire konka taroho nahi senyonyi yayo committingire ngwe sente zigiziresta konko mubara ya president wait reka mbanze mpeze point yanjye nakwenda chiki 10 ngo tsobore sente ko bazitungira bakushobora konka omuchandiko cyo kitinza president kinyoshomere kuri tikare ndukushoma enyugutandijo ekigambo akindi ngo bushomese yes kibeni cyoreka ngu nobo bakuzitunga tikine nshonga okukira munonga babene kibakoza
kingera ekyakuteganisa abanya-Uganda konka nkuko wagambe omuntu rukiro wajya teine ibacyoreka je ngo bazihire so ebimushomere na nyaryo nshomere numunyetegereza wait nanisha ngoreke mbanye mpeze rero no narobo cyandikire ninja ko reka mbanze marire point yanjye now abanya-Uganda kinanyenda ngutumanye policies nari engenderwaho Eihanga rigenderaho omukutungura abantu no kubashitse buhereza policies ezo nizarabwo mu executive zo parliament zihinguzubwa nari nakibasa kuraba mu private members bill omuntu atari wa government atari member wa cabinet nasa kureta kitenso kirabo mu parliament konka amuherwe izoba nikiba nikiyamba umunya-Uganda ndacyabe cyo kufutaza umunya-Uganda haruhebuza kuhingura mu parliament okashanga bariya abatura ekitaho bakiteira heru hati nyenda mbabuzi twine nk'abana nimbasa ko cyo kureberaho with confidence abakurire nka hari y'umugeto hatoshanye ngwe sente zayine kwetorora Eihanga ryona no kwombeka ko gazimbe gona no kwombeka hamyaro tokambuzo tezo zihire kandi ninyenda mukigerageranise kirungi ba member wa parliament ntura nabo niyo tindi spokesperson wa member wa parliament konka taruho member wa parliament nomwe utwashangiye ngo ari bijodoro ngwawo koba ngo atunatunge sente yinje mu parliament instead batwirene bakonsubwa nka conduits hato bakeho murumo bagumana bajyango boro bamanye sente iziri bagumana mamangu bo bajyango nubone behikirayo hata kiza kuhika asi spending mu karuru akika kuri no babere uko yongera kukora beiro nyoni nyijuka 2010 ubwo aba opposition bayikinyira n'abarwangisereza mu parliament bakayongera sente direct n'abanyamahurire bakabari yahero so ecyo kugira ngo he n'abatunge sente narabayongere sente cyanye mwabaziyo cyejo kitwireho konka esente ezo nabazitunga nizigarakaza bogo mu mikono zakuriya hijoni yanagamba umunya-Uganda garikana gwazitunga kadananya kubuza yes muri kwakira process nyine information yakata nani ngikira